Koordinator projekta Europeana, Nemanja Kalezić, dakle kolekcija je od 1914. do 1918. godine, digitalna biblioteka velikirat.nb.rs pri Narodnoj biblioteci. Dobar dan, želim da pozdravim sve učesnike skupa i da se zahvalim na prilici da vam pokažem digitalnu biblioteku Veliki rat. Ona je nastala kao deo velikog evropskog projekta, znači komu je 9 nacionalnih biblioteka iz Evrope i ima cilj da digitalizuje preko 400.000 dokumenta na temu Prvog svetskog rata. Narodna biblioteka Srbije, kad je prihvatila da bude deo ovog projekta, ona je proširila svoje ambicije i ima ambicije da digitalizuje svu građu koja je nastala u periodu 1914. i 1918. što na srpskom jeziku, što na stranim jezicima, a da se radi, znači ne samo Kraljevine Srbije, nego uopšte srpskog naroda širom sveta. Ono što je najveći izazov je to što je veliki broj pre svega novine i ove periodike za sada izgubljen, traži se, ali to za sad ide dosta teško. Isto, znači, da naglasim da pored Narodne biblioteke Srbije u ovom projektu, znači, učestvuju sve velike zapadnoevropske biblioteke, kao Štad biblioteka iz Berlina, France National iz Pariza, takođe Francuska nacionalna biblioteka i ovog Strasbura, dve nacionalne italijanske biblioteke iz Rima i Firence, Kraljevska biblioteka iz Belgije, British Library i tako dalje, sad da ne pominjem, imate sve na ovom sajtu. Onog što bi ovde, znači sad pre svega da vam pokažem, znači to su naše digitalne kolekcije, znači pre svega tu, znači dolaze i najveća sa zbirka, to su ove knjige, onda periodika, rukopisna građa, plakati, slike, kartografska građa i razno, gde će jednog dana da se biti nekih trodimenzionalnih objekata. Ono što bi pogotovo zbog ljudi iz dijaspore, što bi odmah volio da vam skrenem pažnju na to, je i na veliki broj novina i periodike koje izlazili u Severnoj i Južnoj Americi za vreme Prvog svetskog rata, to su što kako srpskoj, tako projugoslovenskih udruženja, i gde Narodna biblioteka Srbije, nažalost, nije uspela da kompletira te kolekcije, ali toga u Srbiji nema mnogo, te je ovo i poziv svim predstavnicima dijaspore koje nekako mogu da dođu do nekakvih, do listova iz tog perioda, da se obrate Narodnoj biblioteci Srbije koja je kontakt, jer mi bismo zaista volili i da to dopunimo kao jedan važan deo pogleda na te stvari. Evo sad bih sad vam pokažem, to je list Balkan World ili ovaj balkanski svijet. Oni su uglavnom bili mešano ćirilično, latinično, to su uglavnom bili iz srpskih udruženja, ali uglavnom su tu bila ova pro-jugoslovenska udruženja koji su kupljala sve južne Slovene na prostorima Severne Amerike. Ono što bih takođe želeo da vam pokažem, što mislim da će biti novinarima najinteresantnije, a do sad je malo poznato, to je da su Srbi za vreme povlačenja kroz Albaniju izdavali novine. To je 17. decembra 1915. u Skadru je objavljen list koji se zvao Vesnik. Kako, nažalost, u Skadru u tom trenutku je jedino postojala italijanska štamparija, koja je sa vrlo čudnim slogom, te je list izašao tako u jednom neverovatnom formatu. Znači, to je italijanski alfabet koji je pokušao da se prilagodi ovom srpskom jeziku. Izašao je, nažalost, samo jedan broj, mogli da je dalje, ali mislim da je to možda i najbolji pokazatelj stanja duha u kojoj se nalazio tadašnji narod, da prosto nije hteo da odustane ni po koju cenu izdavao novine u takvim okolnostima. Ono što bih takođe želeo da vam pokažem, pored toga je obilje rukopisne građe, koje je pre svega iz fondova Narodne biblioteke Srbije, ali ne samo iz fondova Narodne biblioteke Srbije, u saradnji i sa Narodnom skupštinom Republike Srbije digitalizovali smo sednice Skupštinskog odbora narodnih poslanika na ovom KrF u periodu 1916-1918. Takođe, broj privatnih lica, porodić Arsić iz Kraljeva, koja nam je takođe donirala svoje
privatne zaostavštine, takođe tu pozivam građana to kogod ima, a ima puno svojih predaka, kako memorskih beležaka, kako tako raznih spiskova vojnika ili tako nešto. Znači, ako bih volili, znači, ovde to bi sve bilo javno dostupno i da se jednog dana i više pretraživo u daleko većem obimu nego što je sad. Imamo pisma i telegrame, u Narodnoj biblioteci Srbije se čuva delimično arhiv Živojina Mišića, tako da imamo i prespisku, dejavničnu prepisku između Živojina Mišića i u tom trenutku regeta Aleksandra Karađorđevića. Ono što postoje neke interesantne stvari, a zaista manje poznate široj javnosti do sada, su, na primer, dnevnik predstava Srpskog vojničkog pozorišta u Bizerti u Tunisu od 16. do 18. koji smo imali u radnu. Uglavnom su u Tunisu tokom Prvog svetskog rata su bili srpski teški bolesnici i ovi ranjenici i kasniji invalidi koji su tamo ostali, tako da je tu bio izuzetno bogat kulturni život. Onda imamo i u originalu pesmu Jovana Dučića Ave Serbija, koja je napisana u Atini 1916. godine. I naravno ono što je i najposećeniji deo ove digitalne biblioteke u Beljevu su velike kolekcije fotografija i razglednica. Ima sad, dosta smo se trudili da stavljamo i stvari koje da sad nisu poznate široj javnosti. Naprimjer, ovo su skupovi srpskih učenika u Londonu na ovoj Svetog Savu 1918. godine. Znači, to je dobar način da se podsjećaju naši tadašnji saveznici, našu ulogu. Ili isto ne mnogo poznate fotografije srpskih i francuskih vojnika zajedno na ovom Solunskom frontu. I takođe što je gospodin Pavlović rekao, znači da ide izrada digitalne mape spomeničkog nasleđa, mi imamo ovde posebnu kolekciju koju se zovu spomenici, gde nam je pre svega cilj da spomenika koje danas više ne postoje, koji su srušeni, to su pre svega spomenici na teritoriji današnje Makedonije, koji su bugarsko okupacione vlasti za vreme Prvog svjetskog rata srušile, da na taj način sačuvamo sećanje njih, ovo je spomenik srpsko vojske u ovoj Skoplju. Tako jedna bogata kolekcija. A naravno za detaljno proučavanje tu je internet adresa, ne zaboravite, velikirat.nb.rs. Hvala vam, gospodine Kalezić, najlepše.